Dobrodošli u vođenu meditaciju za smirivanje uma. Udobno se smestite u ležeći položaj. Spustite ruke pored tela. Nadlanice su na podu, a dlanovi su okrenuti prema plafonu. Pustite da stopala padnu slobodno upolje. Dišite lagano svojim ritmom. Obezbedite sebi mirno i tiho mesto, jer ovo je vreme samo za vas. Sa svakim vašim udahom osvestite kako vam telo postepeno ulazi u sve dublje i dublje stanje opuštenosti. Osvestite da li postoji napetost u nekom određenom delu tela i svesno opustite taj deo tela. Sva napetost se otapa i odlazi kroz pod. Osjetite kako sa svakim vašim udahom telo postaje sve laganije i laganije. Kao da se nalazite na površini mirnog mora. Plutate lagano. U potpunosti se prepuštate tom lagodnom osjećaju. Osvestite svu udobnost u vašem telu. Dišemo lagano. Sada prenesite pažnju na svoja stopala i recite sebi: moja stopala i prsti su opušteni. Moje potkolenice su opuštene. Moja kolena su potpuno oslobođena i opuštena. Moje natkolenice i kukovi su opušteni. Moj sedalni deo se opušta sada. Donji deo leđa. Čitava kičma pršljan po pršljan, sve do potiljka. Moja ramena su opuštena. Duboki udah, lagani izdah. Prenesite pažnju na svoj trbuh i recite sebi: moj stomak se opušta. Moj pupak se opušta. Moj grudni koš je sve opušteniji i opušteniji. Moje ruke su potpuno opuštene. Sada opuštam svoj vrat
donju vilicu, uši, gornju vilicu, obraze, nos, očne kapke, čelo, teme glave. Duboki udah i lagani izdah. Dišite lagano svojim ritmom. Vaše telo je potpuno mirno. Sada duboko udahnite na nos brojeći do 4. Zadržite dah na 2 sekunde i lagano izdišite brojeći do 4. Ponovite ovakav ciklus disanja još nekoliko puta. Sa svakim vašim udahom ste sve opušteniji, a sa svakim vašim izdahom otpušta se napetost i tenzija iz vašeg tela. Vaše disanje je potpuno ujednačeno i mirno. Sada ste usklađeni sa svojim telom i srčanim ritmom. Zamislite kako sedite u zatamljenoj i mirnoj prostoriji. Ispred vas se nalazi samo jedna upaljena sveća u ravni vaših očiju, vašeg pogleda. Prebacite pažnju na plamen sveće i posmatrajte ga nekoliko trenutaka. Sve jasnije i jasnije vidite plamen. Osjetite kako taj nežni sjaj plamena greje unutrašnjost vašeg tela. Osvestite ovaj topli osjećaj koji se širi čitavim telom. Duboko ste zagledani u centar svog plamena.
Dišite lagano. Taj svetleći centar plamena je vaš um. Polako primećujete kako plamen postaje jači i veći i kako se svetlost prostire čitavom prostorijom sada. Osjećate da je taj plamen tu da vas štiti. Nastavite sa dubokim disanjem i dalje gledajući u centar plamena sveće. Potpuno svesni ovog trenutka. Ako primetite da vam nadolaze misli koje vas ometaju, ne opirite im se. Samo svesno vratite vašu pažnju na plamen sveće i nastavite sa disanjem. Misli dolaze i misli prolaze. Vi ste u centru, mirni i potpuno budni. Nastojte da se ne vezujete za nadolazeće misli, samo ih pustite. Oko vas i u vama je umirujuća tišina. Dok i dalje posmatrate plamen sveće, recite sebi: moj um je smiren. Moj um je potpuno smiren. Moje misli su čiste. Duboko dišite. Osvestite osjećaj mirnoće uma i recite sebi: moj um postaje sve tiši i smireniji. U meni je tišina. Ja mogu da otpustim misli kad god to poželim. Moj um je čist i fokusiran. Otpuštam sve brige. Sada sam u miru sa sobom. Ja sam u miru. Smirenost me okružuje. Ja posjedujem miran um. Dozvoljavam sebi da budem u miru. Dozvoljavam svom umu da otpušta misli. Nisam vezan ili vezana za svoje misli.
One su tu da mi pomognu. Moje misli rade za moju dobrobit. Svakim danom ja bivam u sve dubljem miru. Duboko udahnite, izdahnite. Osvestite zahvalnost za nastali mir u vama i vašem umu. Ostanite narednih nekoliko minuta u ovom dubokom stanju mira i lakoće. Duboko udahnite, izdahnite. Sada ćemo brojati od 5 do 1 unazad. 5. Lagano se budite iz meditativnog stanja. 4. Postajete svesni svog okruženja. 3. Protegnite lagano svoje ruke i noge. 2. Polako počnite da otvarate oči.
1. Vaše oči su otvorene. 2. Dišite lagano. Osvestite osjećaj nove svežine i mira u sebi. Kao da ste se probudili iz najdubljeg okrepljujućeg sna. Tišina je lekovita i dragocena. Ovi trenuci koje posvećujete sebi i umirenju svojih misli su blagoslov. Osvestite to. Miran je zdrav Miran je prijateljski Samo miran jasno vidi. Ostanite što duže u tom doživljaju.